येंगदुना लाखिबनी मसी कदाई भाव माई पाकदगे माई पाकप ngमगदरा ngमोइद्रा हैबसि मियामगी वहंग मोइना लाखिबनी अदुबु ngasi yamna thajadabam wongda yamna phajana mai pakna masagi thoram masi pangthokre haitai masigi mangoina na ngarang numidang si akoigi MLA minister sing chief minister masamak yauna yamna sangba lengdi meeting haitare meeting ma pangthoba matungda ngasigi mifam se yauna nabagi warep lawkhibani haitare masi lawraba matungda ngasi arambaina haikhiba matungina sagi MLA minister mayam si kangla da laga kangla utra mamangda khoi wasak lomina bagi thoram si pangthok paga lunina arambai gi mai kai degi makoi da point khara haitare point at least point maru se point mangani masigi point mangasi makoi piraga masida makoi yaminna ba haibadu da wasak si lomina kanda masagi MLA minister singnasu hari wa phamadu yakhi baga lunina hari ba sigi step sima लाए मसी की स्टेप सिमक कोई मणिपुर की पुवारी दा कोई मयक सेंग न लेहोरगदबा अदुगुंबा निमित अमनी न हाइजनिगे ममांगदा असिगुंबा थौदोक्सी मणिपुर दा अमुक्ता थोखिद्रि न हाइबताय मियाम ग लोइनना मियाम की ऑर्गेनाइजेशन नम ओरिबा आरामबाई टेंगोल न हारिबा MLA मिनिस्टर सिंह सोइदना लाकपियो हाइना हाइजबगा मखोई सुन लाक्तना अयामबा सुन लाक्तुना MLA कुंट्राम मरीना साइन तौरगा हारिबा मिफम मसी पांगथोक्तना वासक लोमिनबा हाइबसिमक यामना सिंथानिंगाय ओइबा अमखंगनियन हाइजगे मसी खितंग ngनखटना हाइताय खितंग ngनखटना पांगथोक अमगदि मणिपुर की फिबम से असि उन सोक्सिलमदबसु यायना खल्ले अदुबु थेंगलबसु थेंगना असिगुम खोंगथांग अमा अरामबाई टेंगोलना पाइखलक्तना मियांग लोनिना थबक तौमिनबकी कुदोंग चाब अमा फंगलगनी ना कोई आशा तौई मसिमक यामना फबा लायोक फबा हदी मरम चाबा खोंथांग अमनी ना हाइनिंगे अदुबु सम नेशनल मीडिया खरदा मसी कोई खुलाई पाइबा अरामबाई टेंगोल गुम्बा अमना हाइबदा मणिपुर गवर्नमेंट चटपगी होम मोइना नाथाइदुना इबा थेंगनै अदुमकसु हायनिंगदे अदु मसिदी मियाम की प्रेशर ने अरामबाईना हारिबसिसु मियामना हाइबनी हाइना लौफम थोई अरामबाई से हजु फावबगी ओइना हजु फावबगी ओइना मखोइ टेररिस्ट ने नत्रगा अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन हैना लाउथोकप लैतबना मखोइ सिंगसि मियामनि हाइना लौगनी मिचम सिंगनि हाइना लौगनी मखोइ लाला सिदा मखोइना कोइगी ngakpada कुकी सिंगने मितै सिंगि मथक्ता लांदारकपदा ngak थोकनबो होनबदा अचौब थौदांग अमा हेक हौबदि लौदुना लाखिबा कोइगी ऑर्गेनाइजेशन अमनि नाइ हाइजनिगे अदना हजु मकिदि मखोइदा अनलॉफुल ओइबो फमसि लैतबना मखोइ सिंगसि मिचमनि खुन ngakpa सिंगि हाइना लौबुगा लोनना मखोइना हाइबा हाइबसि कोइगी टेररिस्ट अमना हाइबु ओइना लौबा हाइबसि मति मसिदि यम लानगनि हेन खल्ले अदु नेशनल मीडिया सिंगसु मसिकि मतंग सिदा हेना फोकस पिहनिंगे करिगिदमक्ता अरामबाई टेंगोलना सिगुम्बा वफमसि हाइरक्लिबनो हाइबसे मसिगी मतंगदि नेशनल मीडिया ना फोकस इतौ तौते अदु हेक हौबदकिसु मणिपुर की इरांग से हौरकपदगिसु नेशनल मीडिया ना इरांग से फोकस तौबगी चांग से यम वाले नकन नामतगी ओइबा रिपोर्ट से सुम पीदुना लाकपगी ममी से अदुम ताबनी अदुना मसिगी मतंगदा याम चुम्बा रिपोर्ट से पिहनिंगे मियोय खुजोक खरखकी इन्फ्लुएंस त चलगा नेशनल मीडिया ना नाकन नामतगी ओइबा पाउ फोंबा हाइबसि यामना पक्षदब अमखकनेन हाइनिंगे अदु मितै सिबा कांदना सिरेन इबा अदु कुकी सिबा कांद किल हाइबा वाइ सिनबा सिगुम्बा मयाम मसिगी मतंगदा दिल्ली की कनोदा खननै नगिबगी ओफमसु लेख्रबनी मसिमक मीडिया दा पुथोख्रब वाफम अमखकनेबा अदु मसि अखोइना मसाइसिदा याम मुन्न येंबा संगी मीडिया नासु याम हाइसिंगना तकन तौरगा पाउसु निंगथिजना बायस लेतबो मोंद पिहनिंगे हाइबसि वफमसिमा आई थमजगे हानबदा अदुगा अखोइगी हाइतारे अखोइ मितै सिंगी ओइबा असिगी लान फम मसि थेंगनबो होनबा कांदा मितै सिंगी हानबदि हाना सेम साहौदबनिना पुंगाव गावबा करी तौगदगे न तौगम खंगदबा पिममा हेक लानसे हौरकपदगी अखोइ कंगाउनबा अमख उखि अदुबो तंगाई फदना लानसि ngakthokतब यादतना सुम ngakथोरकपना ngasiदी सागी ऑर्गेनाइज खरा तौबगी मोंग मानबा अमदि उबा फंगी मसिम यामना फबा खोंतांग अमनि न हाइनिंगी अदुगा कुकी सिंगी ओइनदी मखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असि
मसीदा युमफम होरगा मिटेसिंदा लांदाबनी मखोइना मणिपुर लेंगाक पेंदब मयाम अम लेरम याय चीफ मिनिस्टर द पेलम दब याय नत्रगा गवर्नमेंट द पेलम दब याय मधु चीफ मिनिस्टर द मखोइना हकथिंग न मखोइ तोगम तोप डिमांड दु तौगदबने बसेना गवर्नमेंट यानिंद्रे गवर्नमेंट पाके लेबा पॉलिसी सिंग प्रोग्राम सिंग सि मोय यानिंदे अदु सेट तौगनो सि मोइना गवर्नमेंट दा हागेदबनी अदुगा चीफ मिनिस्टर यानिंदे हाइतार सो चीफ मिनिस्टर मसाम उनरगा सि तौबिगनो सि तौगनो अदु मसि खोइनि याय यादे हाइबा फमसि मखोइ हागेदबनी अदुगु मधु हाइदना मधुगी महत्ता मिटै मिचम सिंग द खुलाई पाइदब मिचम सिंग द ओंजल लगा खुद थाबा युम मई थाबा हाथ पतुप चत्रक पाइबसे मसि ख्वाइदगी चुमदबा तौरोइदबा मखलिन हाइनिंगे अदुगा मखोइना मे अहुंदगी होरखिबा इरांग असिगी नुंथिन पाबोपतगी युम मई थाबा अदगी थुगा यखाइबे थबक हौग्रो मतुंगदा मिटै सिना रिटालेट तौबा होरकपसिदि नुमिदांगी पुंग 8 मखाइ दगिना निपान फौगी मनुंगदा मियांगी खुशाउनबसु उलक्तना सिदा अमांगता थोहनबगी थौदुकसिंग थोखिबने मखोइदी मसीगी पांदम से फंगलाबु होनबा कांदा सांगलाबु सही कयागी ममांगदगी चथदुना वक तोरगा लायो कोइना फंगजब रेकॉर्ड की मतुंग 1965 तगी होरगा मखोइसी कोइगी मिजो पीपल्स कन्वेंशन अम पांगथोगा मधुदा लौबा वारेप तुगी मतुंगिना ngasi फाव मधुगी कनुसिदा माइगेसिदा सुम चंगथिलगा माइ पांगनामस होनादुना लाएबा हाइबा मिजो पीपल्स कन्वेंशन हाइबसिदा मखोइना लौरिसे मणिपुर दा मखोइगी तोखाइबा कुकी जो सिंगी तोखाइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमद लेहनबा हाइबसिनेबा मसिगी मतुंगिना सुम लौरगा लाएबा सुम मसिगी खुदुंग इलगा मोसि चननाबु होनरे मधुगी मतुंग यामना latest haitare 2017 gi madu that thadu in jongre 2017 da mizoram gi legislature singna sagi warep am lawraga manipur da kuki jo singi tongan ba separate administration pigadabani haidana center the recommendation tharamme madu matam madu ta manipur government se khanghaudewa खंगौद्रब दुना मरम वरकांदा ngasi फिवम से याम सोक्चिन बे फिवम से योरो इने हाइनिंगेबा खितंग अलर्ट ओइरमगदि मसी हानना मंगजौना थेंगरम बसु यावनी अदुगा मसी चेक्सिल होबसु याबनेबा मसीगी मतुंगदा अमुका मखोइसिना अमुका कदाई फावबुदि योंग संगसिनगे हाकांदा मखोइगी एमएलए मिनिस्टर सिंगसी मखोइना ताबा याबा मोइना हाइबदा तागदबा कुकी मिलिटेंट सिंगसिना पाइबा याबा मोइगी मी ओगदब सिंग खल्लगा भोट लेफले अदुगा भोट सिन काहलेबा इवन फॉर एग्जांपल यंगसी नेमसा किबियन कनानो कोइ दुम उफंगी माइ नुपा कनानो अदुगा किमन्यो हंसिंग कनानो मोइदे हागले एमएलए सिंगसु बोबा पाउलिन कनानो असिगुम्बा मीसिंगसे मखोइना मथंग मखोइगी प्रोजेक्ट सिंदुगी मखादा असिगुम्बा लेजिस्लेचर सिंगसे थागलगा वा ngang याननब लाउनबगी स्टेज से मोइना सेंगतपना ngasi फिवम सिन योर इनेबा अदुगा मदुमक्सु हारिबा लेजिस्लेचर सिंगसु उतलेबा मखोइना उतलिसे लानसे हरखर मतुंगदा मरी इरै लेनदना मणिपुरदा अखोई पुन्ना अखोई हानगी मिटै सिंगल लेमिनब ngमरोय मरमदुना मखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अम पिउ हाइदना कुकी एमएलए ताराना फोन लाव हौरखिबने मसिनी मसिदे ओइरिबा सिनारियो से मखोइदी हानदगी मखोइना चथरप मखोइगी स्ट्रेटेजिक ओइबा लाइन दुदगी कुबैमत हेंदोक्तना इवन लेजिस्लेचर सिंग खन भावदा मखोइगी वांग ngangadोबा मखोइना हाइबा तागदोबा हाइगदोबा अदुगुम मिसिंग दो खल्लगा भोट कहलई लेफलई मसिनो ममरकंदा मसिगी फिल्म सिन यौरिनेबा अदुगा मणिपुरी सिंगदी हाइदु मरुइना मिटै सिंगदी मसिगी कैनोसि तौखिदे मणिपुरगी तंपाकसिदा मिटैगी ओइना भोट लेपिबा नत्रगा अयाम मफम सिंगदसुनी सिंगी मफम खरदसुनी अदु मसिदी करी नो तौदना पैसा खरा तालुबा अदुगा पावर पामकदगी भोट लेपकपना मीना मसिन यामे लोइनमक्ति हाइजरोय अदुगुम्बा म्यूजिसिंगदुना मरैबाकी दमक्तम खनबा हैबसि वाटकने हानदगी मखोंदगी हौना मरैबाकी दमक्ता खलकपा मखोंग सोमगा लाकपा मी ओइरबदि हंदक्की लानफम मसिदा आरामबाई टेंगोना सिमाइना चोंगथोरक्त्रिङैदा मोय हाना चोंगथोगा सिगी फिरपसि लोरमगदबने मसिना ताकपदि मखोइसिंगसे असिगुम्बा अखोगी मरैबाकी ओइबो मफमसिंगसिदा अदु यामना हक्सिना लौदे पावर पॉलिटिक्स दे हेना मखोइदा मियंग संगदुन लई तंजासिदा चीफ मिनिस्टर सिन्नबा अदुगी पावर मुननबा अदु असिगुम्बा मोट मानदबदु उथोकपगी मथौ तादेबको सिदी
opposition haiba adagi ruling haiba leitana chap manaba phirep aman lominara kanda manipur gi integrity da singnar bas thengna gadabne masi thengna bam thok pasida aikoi gi MLA singdi matam sangna tumurabra haiba si hangningi madugi tumbase ngasidi arambai tengol na haudu ehna lobi ya masimak yamna singthani ngaiba oiba khongthang amani mathangda lakadaba election gi process thabak thorom singdasu mareibak nungsiba khallaga thagat pagi tangai phadabadu akhoi sida leire haingi makhoina hanan mangjongna hairam labadi sigi step singsi arambaina tawriba demand singsi ngasi soirakada mayam singsi makhoina hana uraga makhoina hana semamgadabane msidi law maker hairi ne ba duna sigumba angle si da swai da soirak pi ai awi tadi akhoi kari tawgada ge haibigi step si mo lawra langada ne ba ngasi handaki lengak si tagi natte ba mamang da pan ki ba lengak sing su asoi ba mayam am le ba maduna mamara kanda ngasi di ngasi gi phim si yawra ine ba aduna hoi hojikti amana amata blame to si toga hojiki lengak na mamangi lengak ta blame to du tokadabni aduga hojiki lengak sina su masana masabu masak khangjabaga oina masigi chap chaba thabuk se packet na bo honagadabni ba mamangi lengak hairo mamangi lengak ta leiramba MLA minister sing dina handaki lengak sida leiri si jumadune ba sidi akhoi English proverb ta haibaduni all wine in new bottle haibaduni bas mana kita kasi hongjin tawbagi wa kaktudani maming onba khatani moi masadu da makatane ba aduga hojik leiraba si hojik leiraba government sina mamangi congress lengak sei basi akhoi di tab yam wa ba taning de matamdu da moi kari oirange ba sairiba missing do matamdu da kari oirami kari tawrami congress ki ne na kuchung chung na chelamba adu mami ngak na trawa adu hai anu mi khrabudi yawi adu were kasu maduna ama were kanda masida yamna chaina ba hunna basidi hojikti matang yam sadi na khalli aduna congress na su opposition moina opposition ki chapchaba role do loraga lengak ta suggestion piba adi tobom toposu sitong si haibina singba khana daga tobom tokpa tobu yaba matam do hojikti oire aduga lengak party party sing sinasu adigi miu sing sinasu amatu oibagi wakalun se sagalaga konjillaga yes hojikti makhogi makuta power se leidi mino konjillaga tobom tokpadu tawraga thengnari ba lana se loisimnaba mai pakpa paktabdu ai haijroi mai pakpa hairagadi kanana mai thiba kanana mai pakpa haiba question se lakani miyamna pami sidi lanse loisin bani tangdu leitaba porkpaduni kuki mai thiba natraga mitei mai thiba gi ofamdun natte miyamna pami sidi hojik lanse loisilaba matungda tangdu leitaba phimam munda halaktana hanagumna nusi chanana himinabadu ni kudimukna pami adubu oithok loidaba area da demand toba haiba simsu tawroidabani hainingi aduga kuki jo sing sina manipur da moi separate administration nam talak pa hai base yamna chum da togum thok to am khnen hainingi yes article 3 gi matungina masida Indian constitution gi article 3 gi matungina masi moina tanbe yai harigasu manipur na India da merge to ki matungda leiriba article 363 gi matungina di asigi state singi position se thugai bagi hakse India government da leiroidabani moina masi thugaina basu honaroidabani adubu hojik India government na sanari basi ekhoina u baitare ubada manipur sigi merger agreement gi thakse lakham tam sida makoi de yamna kok sik pa masi da talak pa yaba khoi gi haiba yaba manipur gi miyam na haiba yaba mayam su leiribani masi hairak pa matam da makoi kari tawgada gi haiba gi aki basu leiram be yai aduga manipur se hojik su khoi yamna luba phibam madani leirise kuki jo singna makhogi separate administration ma tan matamda naga people sing su makhogi mayek singbo wafam se haide only makhogi separate administration piba matamda naga gi lam sokpa yaro haibani aduga manipur kaibi yaro haiba bo hisdi sungai haide aduga mitei sing khaktani manipur gi integrity kaibi yaro ina lawrisi masine masida aikhu laiminari ba aikoi masensi pau phaudok naraga khangmin na bam sangi naga sing su mkhoi gi naga umbrella gi makhada naga limum musakat pa hebsi mkhoi gi mangla na moina dream moina leibani na hojik kari togoda ga hebsi manipur government gi mathak tariba polum si kwaidagi sathi ba kwaidagi luba tangkak amone na hainingi masi yam hai singna lengak sina semhaudragadi hena matung da su sathi ba phimam ayong na piyai madugi da thina sem sahoba mathau taena ai smai thamjage